gido Allah mi hofni ma murtaba Allah faɓɓine ɓesda karama ma bi jahi imamul anbiya ullahi nulaɗo ha Allah ma miɗo fuɗɗira inde ma rabbana lorudum salatu miɗon tora dow nurun nuri nulaɗo ma al-mustafa amsa yadil wara be alo sahabo rasulallah hawtanam ya khali gulwara yardanam bumi manta walojo ma murtaba ma abi kubura gido Allah mi hofni ma murtaba Allah faɓɓine ɓesda karama ma bi jahi imamul anbiya ullahi nulaɗo ha Allah ma assalamu alayka murtaba bi umaru jawmu fasahata gido maɗa mo zahiru yaquba wari hofnugo ma tori maɓɓita dammugal ma gido annabi muhammadu jawmu madinata maddahu milino juude am ha maɗa ananga dippita gido Allah mi hofni ma murtaba Allah faɓɓine ɓesda karama ma bi jahi imamul anbiya ullahi nulaɗo ha Allah ma gido maɗa ɓuɓe mum min herdiri min shobiri dunya e lahira ardiɗo ha mantugo mustafa ha ɓawo ma amin don gara lambayka min noti min puɗɗiti gido mustafa sayyadil wara Allah ɓesdane yide muhammadu e fasaha amanta asinira gido Allah mi hofni ma murtaba Allah faɓɓine ɓesda karama ma bi jahi imamul anbiya ullahi nulaɗo ha Allah ma Allah bantima dole min tijjama ya murtaba ammiɗo yiɗima woda ko mi wawi waɗangoma tona wanga nder yiɗɓe ma ɗon yima wallahi mi yiɗima sayyadi mi yiɗimo yiɗima mi hofnima gerdaɗo ha Allah e annabi tijjani e Sheikh Ibrahima gido Allah mi hofnima murtaba Allah faɓɓine ɓesda karama ma bi jahi imamul anbiya ullahi nulaɗo ha Allah ma assalamu alayka mi silmini ha yeso ma miɗon hopi giɗo maɗa ɓiɗɗo ha yiɗɓe ma min e derɗam en fu min ɗon dufi ha ɓawo min yiɗɓe ma murtaba min yiɓe ko yide ma anafi ya sheinowo ɓerɗe yiɗiɗira be maulana muhammadu kashifi giɗo Allah mi hofni ma murtaba Allah faɓɓine ɓesda karama ma bi jahi imamul anbiya ullahi nulaɗo ha Allah ma